罗西亚连续2暗拢攻击乌克兰南部重要的港口敖德萨，甲一寡准备要出口的米切有6万吨拢甲毁掉。罗西亚即阵已经承认，即届的轰炸是要报复乌克兰攻击因的克里米亚大桥。乌克兰南部重要港口第3大城敖德萨爆炸声不断，核笼罩烟雾引起真侪所在大火。俄罗斯伫17宣布退出乌海核武协议了后，连续2暗用飞弹甲无人机发动攻击，击着敖德萨的7村啊，摧毁准备出口的6万吨切啊。Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов вооруженных сил Украины в районе города Одесса. 俄国国防部承认，这届空袭是报复性攻击，目的就是要回应17克里米亚大桥搁再受到攻击的事件。乌克兰官员是讲，至少甲8台俄军无人机拍落来，敖德萨当地至少12个人受伤，包括一个9岁的查甫囡仔挂着伤。I think it ought to be quite clear to everyone in the world right now that Russia is using food as a weapon of war, not just against the Ukrainian people, but against all the people in the world, especially the most underdeveloped countries who depend on grain from the region. Тут у нас клавиши стояли, там гитаристы, там басы, барабаны. 当地时间19透早，乌克兰赫尔松嘛遭受空袭，击着当地一间教堂。自从战争发生到当，这间教堂为当地灾民提供食物、水甲衫，佮带因做伙画图，提供音乐指导，共同度过战争的艰苦。居民甲义工嘛赶紧抢救设备。另外，作风一向神秘的英国军情六处负责人摩尔，19日一刻罕见的呼吁俄国人替英国做情报工作，来结束这个战争。I invite them to do what others have already done this past 18 months and join hands with us. Our door is always open. 另外，摩尔嘛认为人工智慧是潜在资产甲重大威胁。伊表示，英国情报人员已经伫利用人工智慧，早该向俄罗斯供应武器，而且伊团队嘛当伫甲中国相关的情报单位伫对抗，因用人工智慧的科技无道德得到情报。公司新闻新闻部编译。